گوندی نویسکار آنتون چخوف ورگر بایرام ایکه نیکولای چکیلدیف لموسکوی ده اوتیلا بازارا ایستافدا خدمتکاری دکر لی نخوش کتبو پین وید تفزین و مشاوی سست بو هر وها روشه که دما دناف کولانی دا دچو پین ویل هفکتن و سنیکا دسته وی کتا عردی شیوا دناف سنیکه دا لکولانی بلاف بو لپی وی کتنی دست جی کاری خواب بردا انک پریوی و جناوی هبون همو به دکتران دان و داوی جبو خارنه تشتک دی دستی وان دان نما جبر نخاشی و بشغلی تنگازار بو و بریار دا کو وگر رگنده خوا به وی وگره دکاره بو دجیان مالی دا زودتر نخاشی خوا درمان بکه جعالیه که دن واجی جیان مالی نبوها بو بله سبب نگوتنه گر مروف المال خوابه دیوار جعالی کاریا مریاد کن کتن ری و بر و گنده خواچون بروی ایواره گهشته گنده خواه جوکوویه او مالا که بالا ویدا مابو وک مالا که رونی دلفره و آرام دهات بیراوی لینها داما که کتن ناو ماله به حمدی خواه و جنقی لجور داری و دارستان پیس و پلوس بو جناوی اولگا و کچاوی شاشایا که لگلوی هاتبون بچاوین حیری تماشای خانیه که جبر دنی رش بوی دکرن گلک میش کلمیش و موز هبون خانی کevin بو دیوار و ستون نوی برخه کی و خار بون وکو آنها یه خراب بلی هاتبو هجاری و هجاری هر آلی دا رسم برچاو بس اف بو هجاری جمازینی مالی کس نلور بو چو بونه پالهیه لسر کچکی کچک سیس و قریج رو نشته بو او کچا جه هر تشتی بی آگه ده تمنی 8 سالی دا بو کچکی بری خو ندا میوان نوحاتی جخارا به پشکه که سپی را دلیست شاشا گازی پسکه کر وره پسی وره پسی کچکا پچوک بری خدا شاشای و جیرا گود او پسک کره او تنابی هیزه پشتی گوتنا کچا پچوک شاشا جاره که دلی وگرند چما کره؟ جبر که پر لیدانه او جی گر بویه پشتی وان گوتنا نیکولای و اولگا فهم کرن که بیکا لوی ده ریجیانک چوا هیا لحف نهرین لی تشتک نگوتنه هف بخچکین خواه به بیدنگی دانین و درکتن مال نوی گندی همو لکلک هف دناو یک ریزه دابون لسر وی ریزه خانی وان یه سیم بو لگوری که خویا دکر جی همو خانیان دیتر خرابتر بو لی مالا دویم جی لیا وانا نه چیتر بو مالا دوی وان پنجره نوی به پرده بون دوربر وی مالی بچیت نبو و همو خانیان در هنکی جدا تر بو او خانیان لسر یک ریزه دا بیدنگ و در روشکا خمگین دا بون لناو حوشان دا دارن بهیا و دارن جور به جور هبون به توایی دیتنه که خوش یا وی گندی هبو لداویا زوین چاندنه شوک آسه دست پیده کر و حیا بچم دریج دبو دچو دناو آخا کل دا هنک جیهان دا زنارن مزن دیار دبون هر وها لبرواره کورتن زناران او کورتن فراغ چیکران شورین خارومارو خویا دکرن کم بکم فراقین آخنی شکستی به سور و صوتی لسر هف بلند بون لخاطر دناف زوین هاتنه جنین دا جلبین و ناخرین گند چیر جم یک ورستی لگند دور بو قراغن جم بچال و مرتک خملی بون لرخی دیتر دیسا زویه که فرح بو کریک بز و رفین قازان لید چیری
وەک رەخێ وî alî rexê din jî bi hevrazekî asê dest pê dikir. Li jorê sergir dêrek 5 qubbe hebû. Heta li gundê mezin û li cihên dûrtir jî qesra beg xuya dikir. Olga berê xwe da dêrê û xaç derxist. Ew der çiqet cihekî xweş û fireh e Xwedê. Hê gotina Olga xilas nebû, zengilê dêrê lêda. Sibê yekşem bû. Jêr ve du keçên piçûk ji avê dihatin. Bi dengê zengilê dêrê ra ravestiyan û berê xwe dane dêrê û guhtanê. Bajarê ku jê hatî hat bîra Nîkolay û birçîbûna wî jî bi ser da. Bi dengekî nizm xew xwe re axivî. Niha li bazara Îslav demê xwarinê ye. Nîkolay û Olga li ser axê rûniştin. Roj diçû ava. Dirêjên rojê ezman sor kiribû. Çirûskên wê li ser çem dilêstin û pencereyên dêrê geş dikirin û aramiyek li ser sürüştê belav dikir. Birçî nexweş û dûr bû lê dîmenên wisa xweşik jî li Moskowayê nebûn. Heya roj çû ava ji cihê xwe ranebûn û temaşe kirin. Dema roj çû ava garan û naxirê gund bi qoreqorê barebarê li ber wan re derbas bûn û çûn. Geriye xwezan jî li rexê din fir dan û hat. Dariyê hêdî hêdî xwe li hemû sürüştê dipêça. Di vê kêliyê de dê û bavê Nîkolay jî hatin. Her du jî pîr bûbûn. Pişta wan xwîz, laşê wan lawaz, dev bê didan mabûn. Du jimbirayên wî Maria û Fekla jî hatin. Ev li aliyê dêyê rûbarî li ser erdê bek kar dikirin. Maria jimbira mezin û dayika 6 zaroka bû. Fekla jina Denis bû û 2 zarokê wê hebûn. Denis niha serbaz bû. Dema Nîkolay hate nav mal, dît ku jin û mêr, piçûk û mezin hemû bi hev re rûniştine û pariyên nanê xwe dikine nav avê û bi dil û can dixwine. Piştî ku ew silav kirin û piştî xêrhatina, Nîkolay pirs kir. Birayê min kiryak li kî derê ye? Bavê wî bersivand. Birayê te li ger bazirganekî bikçî daristanê ye. Ne gundiyekî xirab e, lê hindekî zêde vedixwe. Piştî vê gotinê dayika wî hema bi dengekî kelegorî berdewam kir. Tiştekî ji bo mal nahînin. Gundiyên me di dilê me de kulekin. Tiştekî bo mala xwe nahînin. Dewsa wê lê ji mal dibin. Ma ne kiryak jî vedixwe, pîremêr jî vedixwe, hemû vedixwin. Çima em gunehê xan veşêrin? Hemû ji rêka meyxanê baş nas dikin kurê min. Ji bo mêvanan semawer hat danîn, çay çêkirin. Lê bêhna masiyan li çayê de hat, bêhna zeemê jê de hat. Şekir di nav pîsiyê de reş bûbû. Di nav taştê de li ser nan mêş digeriya. Dilê mirov bi vê çayê radibû. Sohbetê hêdî hêdî berdewam dikir. Hemû axaftinên wan li ser hejarî û li ser nexweşiyê bûn. Çay û sohbet û hewaya di nav xanî de hemû bêteam bû. Hêşta fîncanek xilas nekiribûn li derva dengê xirecir û boreborayekî hat. Bi dengekî bilind gazê dikir. Maria! Maria! Şîniyê malê tev da bêdeng bûn. Pîremêr got, ez dibêjim kiryak hat. Bêdengiyek kete nav malê û demek dîsa dengê boreborê hê xurtir hate bihîstin. Maria dibêjim, Maria! Maria zer bû ji ber tirsan, xakire pişta pîrejinê.
ev jina kirêt nav milê vê pan û bihêz ji tirsan bêçare mabû. Keça wî ya ku ji hemû tiştî bêagah e li ser kuçkî rûniştî bû û bi dengekî bilind dest bi giriyekê kir. Fekla jî bi dengekî bilind tevlî wê bû. Pîremêrî çîroka Maria û kiryakê ji bo Nîkolayê vegot. Maria ditirsî ku di nav daristanê de li cem kiryak be û li gel wî danîşe û bi wî re bijî. Ji ber ku kiryak dema vedixwar serxweş dibû û xewenda dikir. Wan çaxa ji bo jina xwe û ji bo zarokên xwe dilhişk dibû û li wan dida. Li pişt derî qêrîna wî dîsa bilind bû. Maria! Maria! Maria bi tirsan wekî ku kirîne nav berfê de dilerîzî û bi çavên tirs alîkarî ji derdora xwe dixwast. De yek derkeve wê ji mêrê wê qorî bike. Ji bona Xwedê min star bikin. Bi dingê xayê kelûgirî hêvî dikir. Dayê, bavo, ji bona Xwedê min bifirîtîne ji destê vî. Di nav xanî de çi qes zarok hebûn hemû bi hev re geriyan. Şaşa jî çav bi wan ket û ev jî telvî girî bû. Pêşiyê kuxta serxweşekî hat, pişt ra mirovekî bêje bilind û rehreş derî vekir û hêdî pêke nav.